Hányo Tewayenthwá. Onago ya gahawe aya Tewayenthwá. Hányo gahetago dewatgo zera. Ska ayu ne oneste onago hiyohe ashantwago. Soji sego ga niwaza ya taundo onak ajantwago. Ska ayu ne ona uzera onago hiyohe ashantwago. Ezo wat get sarni yo jidonde yaki de get sarnias ne ona uzera yaki taundo ne onak ajantwago. Hautgi, ska ayu ne ozaheda. Onaga yeyohe ne ashantwago. O ska ayu yonada de wenunda ne ozaheda. Owada onak ajantwago ne ozaheda. Onagi ska ayu ne ojida goa. Onaga yeyohe ne ashantwago. Gajijiyo snekchi gana ardak cheyohe yaki taundo onak ajantwago. Hagi o ne niot ne oyangwa unwe ska ayu. Ezo yojidunde nekchi soji sego ni ganara daza. Nekki ne ojija osko tona saha ongunde hiardu ne onarate. Tukkinua nigo adawayanthwago. Gatkek ohnago ajidawa ga ayu ne gayantosera doga ga yeyohe ayadawayanthwago. Hey,